bakşa ишекlerin keng açıp, yana minada neni dostların karşılay. Konaklarını karşı ala in temli ballı şekşek. Яңа мәктәп бакча салынды. Тирә-якка нурлар сибеп, анда утлар кабынды. Безнең бүген бик зур бәйрәм. Шабызга бик шатланып килдек. Нәтижедікте отырмай, ағиленің тоғайларында отыратырған еңейбет топырақлы жерлерде отыратырған ауыл ол біздің. Шуакыра бұшыған ауылан дегені объектларға олдай. Достоин деп айтыры керек. Мына көріп тұрасыз. Клубы бик матұртыла, медпункт бик матұртыла, бақша, мәктәп, қадыр мына барқа келдіғім мән шығанының өзәгі формулашты деп айтырға керегінді. Егер де балалар бақшасында әйбәтләп тәрбиелемесек, оларға мәктәптә әйбәтләп білім беріп болмай. Башлангыч мәктәп төп негіз білмәсә, төп мәктәптә, орта мәктәптә балаларны инде тиешенчә біз яңа тормышка әзерләп бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә иң беренче аның шартлары булырга тиеш, икенчедән укытучылардан, тәрбиячеләрдән бик күп әйбер тора бу көндә. Шуңа күрә сорар идем, шушындый матур мәктәпләр барлыкка килгәч инде, укытучылар бар инде, безнең беренче мәктәпнең филиалы булып тора бу. Укытучылар, мәктәп директорлыгы, җитәкчелеге берлектә бу мәктәпнең эшедә тиешле дәрәҗәдә булсын иде. Бuna benim iskat şu bir 15 kena yıl öttü bit. Ol tarih için bir kısa vakit. 15 yıllık men Ministerstvo ekonomika da işledirim. Buna şu kakras tüzüğü boyunca adilini aparadırım. Ol vakitte buna şimdi belki oğullarga bir kim şınan etkende uylap da uyga da kilmedirim. Buna şimdi belki oğullarda buna şimdi matur binalar, buna şimdi milyonlu, sumlu, buna şimdi barlıqqa kelesін. Шуңарға біз шыннан да бик рахматлыбыз. Өзіміздің бірінші президентімізға, Ментебір Шарипович Шаймиевқа, бүгінгі президентімізға, Рустам Нұрғалиевичқа, шыннан да республикабыз мына шындай матур адымдар жасау, олардың зор іші бүтін ел көлеміне мисал етіп. Hürmetli şegeneliler, mına bugün bek zor beyran, sizin ağıl üçün Bigerekte yaڭa məktəb binası açıla. Ana eğitip bittiniz biteli 47 milyonga çıkan. 15 okuşu, 15 balalar bakşasındağı balalar. Bir balaga doğru kele, hesapta güzel. 1.600.000. Bek zorsan bek bu. Mana hükümetimiz neçe gitip yardım ete. Mana hesap kılarak gerek. Men Qozan Yaqtaşlar Cemiyeti isminden, Qozan Kuraklar isminden şuşu sizin beyran bilen yakınlaşıp kelgen indi 1 sentyabr rayonun 90 yıllığı, Aktanışın 310 yıllığı, Respublikamızın 100 yıllık bayramları bilen tebrik etemiz. İsenlik, sağlık, selametlik sizge. Bayramlar bilen. Rahmet bir zor hürmetli konaklar. Hürmetli Yunanış, hürmetli konaklar. Şuna halka. Mana bugün gelip ciddi çıkanlarından kütüp olan günleri. Allah'a şükür, Türkiye vaktinde Allah'ın büyük yardımları, sovetleri dedi. Belgelep şusuna kütüp motor etip çıkara tırıştık. Bugün günde büyük bir rahmet Rüstem Nurgalievичке. Şusu beleden soň tezgina akşa tapıp, kıskalamış sürükte programma kirtip, o'sha Chigoniya o'g'lida dettat bilan maktab bo'lgan uchun. Mana bu kunda maktabxona Google dettatlar bo'ldi, shu boshdan bir kompleks bo'yicha universitetda bu center bo'ldi. Начальник школы bo'ldi. Bek uli boyliq trendi etganiga bolani chipga yetmasga, yaqindagina ko'chadagina kirishga o'g'il birlikka bo'lgandan o'g'ilda o'sgan bolalarga bek o'ng'ayli bo'ldi. Shunga ko'ra rahim etib ochqishni olsaqdi direktorlar Zor beyram ve Şegana halkında şuşunday zor bina bilen, beyram bilen tutası kile. Köpçülükne rayonlarda bilgenligi işe mektepler yapıla.
балалар yok sonu bilen indi күп. Менә шушы здание falan yıllar boyu fayda getirsin diye Şegene halkına olar şuna ümitlenip okutuşlar zor bolalar üstlersinleri naklı bilim berip Нашол основаниеда başlangıç класс основания болса, олар келешекте de bir файдада olmaylar. Hürmetli rayonumuz yetekçileri, kilgen konaklar, Менә ниһаять бүгеннән башлап безнең балаларыбыз, сабыйларыбыз шушы матур, якты, җылы мәктәп бакчага йөри башлыйлар. Шатлыгыбызның чиге юк. Балаларыбызга шушындый бүләк ясаганыгыз өчен рәхмәт сезгә, Энгел Навапович. Шулай ук рәхмәт республика җитәкчеләренә, аеруча президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка. Ergenler bağlar, Türkiye'm mektep okşamız başladı. Rehatim itip okşamız bağlarız. Yalan mektepte mi yalan? Авылда безнең фаҗига булды. Мәктәп безнең януга душар булды. Инде ул бик иске мәктәп, агач мәктәп, терәүләрдән генә тора торган мәктәп иде. Рәхмәт президентыбызга, Рөстәм Нургалиев Миннихановка. Шундый реакция ясап, шундый акча бүленеп бирелде. Шуңа күрә беренче чиратта аңа рәхмәт әйтмәймен булдыра алмыйм. Инде акчасы булгач, аны хәзерге заманда төзүчеләр бар, төзүчеләр җитәрлек. Кыска сроклы арада мотор итеп, сыйфатлы итеп, наша мәктәп бакчаны менә бүген без файдалануга тапшырдык. Бу безнең өчен зур шатлык. Иң мөһиме менә күреп торасыз, 30 бала бар. Башлангычта 15 бала, балалар бакчасында 15 бала, киләчәктә ул күпмедер артуга таба бара. Бу авылның киләчәге бар. Чөнки ул бик матур табигать кочагында утырган, бик күп шәхесләр биргән авыл бу. Шуңа күрә әле бу мәктәп безнең киләчәктә дә шу авыл халкы өчен, балалар өчен хезмәт итәчәк. Действительно, начальная школа, детский сад. На сегодняшний день здесь обучается 30 детей. Я очень благодарен руководству нашей республики, президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову. За короткий срок были выделены средства. Если уж средства имеются, деньги имеются, подрядчики на сегодняшний день у себя в районе тоже достаточно и хорошим качеством. Срок объекта сдан. Действительно, начальная школа, детский сад. Дети здесь обучаются, когда я еще был министром, сказал, если хотя бы и президент сказал, хотя бы если 3 детей обучаются в начальной школе, там начальная школа, это в населенном пункте начальная школа должна быть. Это правильно. Действительно, у нас резко-континентальный климат, минус 30, минус 35 бывает иногда. Ну и самое главное, основа дает начальная школа. Поэтому и содержательные сейчас мы должны посмотреть. Но самое главное, на сегодняшний день в селе Чуганакова имеется хорошая материально-техническая база и для дошкольного образования, и для начальной школы. Поэтому огромное спасибо и большим праздником.